Yes, iyi ni ESPN TV2 turizera ko mukomeje kumera neza mu bice murimo muratwumviramo bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu ntara zigiye zitandukanye, intara y'umujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse namwe muri iburengera bwaryo, namwe mutwumvira hanze y'u Rwanda, mu bihugu byo hanze turabasuhuje, turizera ko mukomeje kumererwa neza cyane. Yes, ni ESPN TV2 rero igarutse muri cya kiganiro mumaze gukunda no kumenyera muri benshi cyamenya ni uyu munsi nta wundi ngiye kukubwiraho n'umukinnyi w'umupira w'amaguru muri Brazil azwi cyane cyangwa se yarazwi cyane nk'umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru bari bakomeye mu bihe byabo, ndetse n'uyu munsi amateka ye aracyari kuvugwa. Yatangiye umwuga we akiri ingimbi mu ikipe ya Santos FC, aho ni mu gihugu cya Brazil, kandi yasaba umukinnyi umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru babaye successful mu kiragano cye, yafashije Santos FC gutwara ibikombe byinshi bitandukanye bya shampiyona muri Brazil ndetse n'andi marushanwa mpuzamahanga y'amakipe agiye atandukanye yakiniye. Niba utamuzi rero gumana nanjye ngiye tugiye kubana muri iyi minota, ni Oze Blaise nk'ibisanzwe nakubwira ni don't miss. Amazina nyayo yitwa Edson Arantes do Nascimento, ariko mwamumenye cyane ku izina rya Pelé. Yavutse kuwa 3 Ukwakira, aho hari mu 1940. Papa w'umubyara yari umukinnyi w'umupira w'amaguru, gusa nyuma waje guhatirwa kuva muri uyu mukino kubera imvune yagize y'akaguru. Uyu musore Pelé yakuriye mu muryango wari ukennye, ndetse kandi yajyaga ahanagura inkweto z'abantu kugira ngo abashe kugira ubufasha atanga mu muryango we wari ukennye. Uyu muhungu yerekanye ko ashishikajwe cyane n'impano mu mupira w'amaguru, ndetse kandi yakinaga mu makipe mato mato. Igihe yabaga afite akaruhuko, yaje kuruhuka ku bw'ako kazi yakoraga ko guhanagura inkweto z'abantu kugira ngo abashe kugira ubufasha atanga mu muryango we. Pelé w'imyaka 11 y'amavuko yageze aho ahangwa ijisho na Waldemar de Brito, umukinnyi wo muri Premier League. Bivugwa ko Brito yashyikirije Pelé abayobozi bo muri De Santos ashize amanga, avuga ko Pelé yitaweho yaba umukinnyi mwiza w'umupira w'amaguru ukomeye ku isi bitewe n'icyizere yamugiriye Brito. N'uyu munsi birakibazwa niba yarizeraga cyangwa se atizera mu by'ukuri, kuko amagambo yashishikaje mu gihe yabivuze biracyari ibintu bidasanzwe kugeza n'uyu munsi wa none. Ubwabyo ni yindi nkuru, ukuntu umuntu aza akakugirira icyizere akakuvugaho ko uzaba umukinnyi ukomeye mu mupira w'amaguru ku isi. Pelé yageze aho yakirwa muri De Santos FC, maze yigaragaza ubwo yari afite imyaka 16. Yatsinze igitego mu mikino ye ya mbere nyamukuru ubwo yari ihanganye na Corinthians FC, iyo yari De Santos FC. Isi yose yageze ayirikanga, ihita itangira kwitegereza ndetse no kwitonda kuri we. Igihe Pelé yari afite imyaka 17 nibwo isi yatangiye kumutangarira ubwo yatsindaga ibitego 6 mu gikombe cy'isi cyabaye mu 1958. Bityo byahesheje kuyobora iyi kipe Pelé mu gihugu cya Brazil, ndetse baza no gutsindira igikombe cy'isi. Brazil yatwaye igikombe cy'isi cya mbere muri uwo mwaka ubwo Pelé yatsindaga ibitego 6 ku myaka 17. Amaze kuvuga ko yitwaye neza, icyo gihe yese akwirakwira ahantu hose nk'inkongi y'umuriro, ndetse kandi amakipe menshi muri siporo agaragaza ko ashishikajwe no kuba yasinyisha Pelé, ndetse kandi akaba yayakinira. Gusa icyo gihe igihugu cya Brazil cyese gitangaza ko umukinnyi w'umupira w'amaguru w'inyenyeri ari ubutunzi bw'umwihariko w'igihugu. Bityo ibyo byabujije Pelé gukomeza gukinira amakipe, ndetse kandi yanga no gukina amasosiyete agiye atandukanye keretse mu gihugu cya Brazil.
Pele yari nk'inzozi mu gihe yabaga ari mu kibuga. Nibwo butanga buhamya bw'abakinnyi bakinanaga nawe mu kibuga baravuga ubwo Pele yabaga ari mu kibuga byabaga ari nk'inzozi, umuvuduko, ubuhanga, igihagararo, gukorana n'abandi yabaga afite byari nk'inzozi mu kibuga. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri, Abedi Pele ntiyashoboye gukina n'ikipe yo mu gikombe cy'isi kuko yari yarakomeretse bikabije mu mukino wari ubanziriza iryo rushanwa wa gicuti. Ariko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi, Pele yayoboye ikipe yo mu gutwara igikombe cy'isi cya gatatu n'igihugu cye cya Brazil. Bodi y'ibitego bya Pele muri rusange, umukinnyi w'umupira w'amaguru yatsinze ibitego 1280, akaba wa kabiri nyuma Arthur, undi mukinnyi w'umupira w'amaguru wa Brazil nawe ufite ibitego 1329 mu bitabo bye. Impuzandengo ya Pele yakoze igitego kimwe kuri buri mukino mpuzamahanga. Yatsinze hat-trick 92. Nimvuga hat-trick umva ibitego bitatu mu mukino umwe n'ibitego 197 mpuzamahanga. Iyi ni imibare imushyira ku mwanya wa mbere mu mukino we. Imibare ye niyo yamugize uwa mbere mw'icyo gihe. Pele amaze kunanirwa yagarutse mu mupira w'amaguru mu gihe gito cy'imyaka 2 kugira ngo ateze imbere umupira w'amaguru muri Amerika ya Ruguru. Yakinnye muri shampiyona y'umupira w'amaguru muri Amerika ya Ruguru kugira ngo abashe kwatira cyangwa se gukurura amamiliyoni y'abanyamerika ku mukino mwiza w'umupira w'amaguru. Icyo gihe Pele ajya gukina muri shampiyona yo muri Amerika ya Ruguru bagira ngo abashe gukurura abantu, dore ko yari yarabaye umusitari, ikirangirire, ikimenya bose. Pele yashoye imbaraga ze ndetse kandi atuma umwanya we, ntabwo twavuga ko yawutaye, ahubwo yatanze umwanya we munini n'imbaraga ze zose mu guteza imbere umupira w'amaguru. Yanditse kandi igitabo kivuga ku buzima bwe, ndetse kandi yakinnye muri filime zitandukanye za documentaire. Kimwe cya kabiri kibanze ku mupira w'amaguru cyangwa se ku buzima bwe nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru. Regardless of that, Pele changed football forever. He was immensely talented, the kind of footballer that comes once every 50 years. Ibi byatumye Pele akomeza kwatira igikundiro muri Brazil ndetse no ku isi hose. Uyu munsi nyemerera nkubwire amwe mu masomo ushobora gukura mu nkuru ya Pele, uyu mugabo udasanzwe mu mupira w'amaguru mw'isi y'umupira w'amaguru, dore ko yakoze ibintu bitarakorwa n'undi. Yatwaye ibikombe by'isi 3 ari kumwe n'igihugu cya Brazil. Yatsinze ibitego birenga 200,000. Yakoze ibintu by'agatangazo uyu mugabo, dore ko n'amateka ye yarashaririye cyane, ariko yaje kugeraho byari agatangaza. Yarashaririye kubera iki? Yakuze papa wari umukinnyi w'umupira w'amaguru, papa waravunika ava muri uwo mwuga, ariko Pele akomeza kugira iyo nyota yo gukina umupira w'amaguru, ndetse kandi akabifatanya n'akandi kazi ko kuba yaranaguraga inkweto z'abantu kugira ngo abashe kugira icyo atanga mu muryango we, kugeza ubwo Brito wakinaga muri Premier League yamubonye maze ubuzima bwe buza guhinduka, kugeza ubwo Abedi Pele yabaye ikirangirire, aba umusitari, agira amafaranga menshi, ibyo bitagatubutse. Aza gufasha umuryango we mu buryo budasubirwaho, ndetse aza no kugira umuryango we, dore ko yigeze ashaka inshuro 3 zose n'abana be. Amwe mu masomo nakubwira ushobora gukura mu buzima bwa Pele. Isomo rimwe dushobora kwigira muri iyi nkuru nuko urufunguzo rwo gutsinda ari ukwishora mu by'umutima wawe ushaka. Niba umutima wawe ushaka gukora ikintu, genda ukigereho, genda ugishake, genda ukora uko bishoboye kose, genda ukora iyo bwabaga, ariko icyo kintu umutima wawe wifuza ubashe kukigeraho ku cyo byagusaba icyo ari cyo cyose, maze ukishoremo mu by'umutima wawe wose wifuza.
Ku bantu bemera Imana bo, ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo umurimo werekejeho amaboko uwo nguwo uwukorana umwete. Irindi somo nakubwira muri iyi nkuru ya Pele ni uko umuntu watsinze atari udahura no gutsindwa. Mbese umuntu watsinze n'ejo ashobora gutsindwa, ahubwo umuntu watsinze niwe wemera no gutsindwa nk'igice cyo kwiga kwe, maze agakomeza urugendo rwe rwo gutsinda, kuko gutsindwa ni kimwe mu bintu bikoreshwa n'umuntu watsinze kugira ngo abashe kubyigiraho ubutaha ntazatsindwe n'icyo kintu. Ikindi kintu nakubwira kandi muri iyi nkuru ya Pele ni uko umuntu mukuru ugerageza kugera ku ntego yiyemeje agomba kwemera kumera nk'umwana muto wiga kugenda, ntatinye kugwa no kubyuka igihe cyose yaguye, kugira ngo agerageze gukomeza kugenda intambwe imwe kuri imwe. Iyo umuntu yaguye akongera akagwa, bigaragaza ko arimo aratera imbere mu rugendo rwe, gusa biza gahoro gahoro. Umufaransa niwe wavuze ngo pole pole ndiyo mwendo, gahoro gahoro nibwo rugendo. No kugera kuri byinshi rero bisaba ko uhaguruka ukagenda, wanatsikira ukongera ugahaguruka, ukishyiramo akanyabugabo, ukongera ugatera intambwe imwe kuri imwe mpaka ugeze ku cyo ushaka. Ayo ni amagambo ya Pele, cyangwa se amasomo wakura muri iyi nkuru ya Pele nakubwiraga. Hanyuma aha njye kukubwira ibigwi bya Pele yagiye agira kuva akiri muto, ubwo yakinaga muri Santos FC ku myaka 16 ye, abasha gutwara igikombe mu marushanwa y'abatoya. Bimwe mu bigwi bya Pele kuva akiri muto ntabwo byigeze bitinda ko atangira umwuga w'umupira w'amaguru, kuko akiri ingimbi yakiniye muri Santos FC muri Brazil, yahise yigaragaza nk'umwe mu bakinnyi bazabaho beza ku isi. Ikindi kandi Pele yafashije Santos gutwara ibikombe byinshi bya shampiyona yo muri Brazil ndetse n'amarushanwa mpuzamahanga y'amakipe atandukanye. Ikindi kandi uyu mugabo ni uko yakinnye amarushanwa 4 y'igikombe cy'isi, cyangwa se ibikombe by'isi 4 hamwe n'ikipe y'igihugu ya Brazil, ndetse kandi afatwa nk'umwe mu bakinnyi beza mu mateka y'igikombe cy'isi kuva cyabaho. Yafashije Brazil gutsindira igikombe cy'isi inshuro 3 cyangwa se imyaka 3 yose, kuko mu 1958 Brazil yatwaye igikombe cy'isi ku bufatanye na Pele, wari umukinnyi wayo w'igihangange. Mu 1962 Pele nabwo yarongeye afasha Brazil. Hanyuma mu 1970 Pele nanone yongera kubikora, Brazil yongera yegukana indi nyenyeri mu gatuza. Abedi Pele niwe mukinnyi wa mbere watsinze ibitego birenga 1000 mu mwuga we, ndetse kandi ibyo leta bishyiraho akadomo n'amateka kuri ubu ngubu. Nubwo hari abandi babitsinze, ariko niwe wa mbere wari ubikoze mu mwuga w'umupira w'amaguru. Ikindi kandi Pele, iyo ugiye ukabaza abandi bakinnyi bakinanaga muri icyo gihe, cyangwa se ukareba amateka, ngo Pele yarazwiho kugenzura cyangwa se controle ya ballon mu buryo budasanzwe, ngo yari afite umuvuduko udasanzwe mu kibuga hamwe n'ubuhanga bwo gutsinda ibitego. Ngo Pele kandi yari umukinnyi watsinze ibitego byinshi, ndetse kandi akaba yarazwiho gukinana udushya, ndetse kandi ngo yashoboye gutsinda ibitego mu buryo butandukanye, kuva ku mutwe kugera no ku kuba abantu barabonaga ko ari ubusa. Iki ngiki bishatse kuvuga ngo igihe abantu babonaga byanze cyangwa se ari ibidashoboka ko umuntu yatsinda, ngaho ngo niho Pele yagaragaza ubuhanga bwe, ubushongore n'ubukaka ukabasha kwita bwigaragaza aho ngaho akahavana igitego. Pele kandi yahawe igihembo cyiza na FIFA mu mwaka w'1984, yinjizwa mu nzu y'ibyamamare bya FIFA ahagana mu 2011.
Abedi Pele ngo yarazwiho kandi kuba umwami w'umupira w'amaguru, ariko ubu hajeho izindi mpaka bitewe n'ikirangirire Leo Messi ufite Ballon d'Or 8 kuri ubu yatwaye mu minsi ishize, nta n'igikombe na kimwe ataratwara mu byakandije ikirenge. Birakibazwa rero niba umwami wa ruhago ku isi ari Pele cyangwa se ari Lionel Messi ufite Ballon d'Or 8, nta n'igikombe na kimwe mu byo yakiniye ataratwara. Mu yandi magambo, Lionel Messi igikombe icyo ari cyo cyose yahataniye cyangwa se ikibwi icyo ari cyo cyose yahataniyemo, aho hantu yabashije kwatwara ibihembo ndetse n'ibikombe bitandukanye. Nyuma y'izabukuru, Abedi Pele yagize uruhare mu bikorwa by'urukundo, guteza imbere siporo y'umupira w'amaguru. Yabaye kandi ambasaderi w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibidukikije. Ako ni akazi yari yarafashe. Ndetse kandi ikindi utakibagirwa ni uko Abedi Pele yigeze kuba minisitiri wa siporo cyangwa se Minister of Sport mu gihugu cya Brazil. Nakubwiraga rero amateka ya Abedi Pele wavutse kuwa 3 Ukwakira mu 1940, akaza kuva mu mubiri cyangwa se kwitaba Imana mu Kuboza ku itariki 29 umwaka w'ibihumbi 2022, ubwo n'umwaka ushize. Icyo gihe apfa yari afite imyaka 82 kubera kunanirwa kw'ingingo nyinshi, ndetse dore ko yari ararwaye na kanseri. Uyu mugabo yagiye asiga ibintu bitandukanye, dore ko ubu mu rwego rwo kumuha icyubahiro FIFA yasabye ibihugu ko byashyiraho stade imwitirirwa. Nahanga Kigali mu Rwanda murabizi neza ko hari stade yitwa Pele Stadium hariya i Nyamirambo. Yes, rero reka mwishimire wowe wakomeje kubana nanjye, nanakubwira ngo wowe utarakora subscribe ukore like ndetse na share, dukomeze kubana mu bindi biganiro nkomeje kugutegurira. Watubwira aho hasi muri comment umuntu wifuza ko twagukoreraho imvo n'imvano biye, maze tugakomeza kubana. Reka nkomeze ngushimire rero, ngiye tware kumwe na Leo Blaise, menya niba nakagaruka. Ciao ciao.